A sad će moje drugo je pitanje što će doći, pošto zalazi se kompletno. Na jednoj sjednici Gradskog vijeća rekli ste da ćete u Saboru prenijeti moje pitanje o mogućnosti stvaranja javne kuće u Dubrovniku. Do danas se to niste napravili. Interes građana ogroman. Stalno me zaustavljaju i pitaju. I ja bi došao prvi odmah. Ja bi prvi pošao odmah. Evo, isti moment, ja idem u... Kolega, hvala. ja vam izričem drugu opomenu zbog onoga što ste bestimali sa sjednice Gradskog vijeća. Sva pitanja možete postaviti, ali nemojte... Pa šta sam ja loše sad učinio, cijela te pukla. Kolega, hvala, odgovorit će vam gradonačelnik. Što se tiče vašeg drugog pitanja, to je zakonska legislativa koju treba riješiti na nacionalnoj razini. Neke zemlje Europske unije imaju implementiranu takav sustav mogućnosti. Ja osobno moram reći da i nisam baš za to. U kojoj možete kazati vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorima koje ste dobili od gradonačelnika. Evo ti na, mi samo čaše tebi da bodaj, pa mora bude. Ha dobro, zadovoljno se odgovor, ali ne vidim, mislim na ko hoće. Pa šta misliš ti, Marko, ja idem, ja bančin po gradu. Ja sam bio, vidjeli ste sve na Facebooku i sve, pa ja znam da to ima. Ako žena hoće, idi se. Evo, ja bi prvi pošao, ja bi sada... Joj, da mi je sada došlo mladu, plavu. Doći, ja pa toko. Ajde, nazite, vragovi, dima i kako hoćeš, ajde, neću više. Prvo sam ti vodu, platit ću ti, evo ti za vodu, platit ću ti 5 eura, ti pune vode, evo. Kolega Roko, dobro, drago mi je da ste te eure odnijeli, a demokracija... Kolega Roko. Idem ja jednom pivu, vidimo se na sljedećoj sjednici. Kolega Roko. Goodbye.